m'intix tara int mill-loli ma nistax nara jien minn hawn. Ma jimportan. Ejja nagħmlu għanja la qegħdin hawn. Ejja, għax int qed titgħallem fejn hu l-leħen tal-modi. Ejja. Fajla li tilfet lil-om Malta qleb ħajjita ta' taħt fuq u tipprova titlaq minn Malta. Sakemm tiltaqa' ma' Nenu, għannej ta' 82 sena li jerġa' jfakkara fl-imħabba li għandha lejn Malta. Dan huwa Zejtun, film mill-pinna ta' Alex Camilleri, ispirat mill ħafna emozzjonijiet li ġar miegħu meta telaq minn New York u ġie jgħix Malta, fil-kilba li jfittex l-eruq tiegħu. Ma' TVM News xarejn qabel ma jintwera fis-swali taċ-ċinema lokali, Alex jgħid li beda jaħdem fuq dan il-film wara l-film Luzzu fl-2021. I started spending a lot of time listening to Anna and meeting singers and guitarists in this world, and that led me to spending a lot of time in Zaytun, beginning my research for the film, and then it seemed like I could marry this incredible folk music tradition that is so specific to Malta to my own story. Il-film mibni fuq karattri li ltaqa' magħhom matul il-proċess, fosthom Michela Farrugia li se tinterpreta l-karattru ewlieni u l-għannej anzjan li se jiddebutta f'Zejtun. We've cast a man named Nenu Borj in one of the main roles. He's an 82-year-old singer of Anna and Ane, and he's appearing in the film, his very first film role for the first time at the age of 82. And I have to tell you, he is a star in the making at 82. He lights up the screen, and if you meet him in person, you'll fall in love with him instantly, and that's how I felt. Il-producer ta' Zejtun Oliver Mallija spjega li kellhom jistru biex jiġbdu dan il-film. Fl-aħħar tal-2023 il-film jgħinih, il-film jgħajna l-biċċa kbira tiegħu. Kellna wkoll niffilmjaw ftit xeni iktar tard minħabba li dik is-sena nsertat li kienet sena pjuttost xotta u ridna id-dejra ta' Malta tkun naqra iktar ħadra milli kienet fi żmien li konna qed niffilmjaw. Il-waqt li Malta se tiltaqa' ma' Nenu u mar f'Marzu li ġej, il-film se jintwera għall-ewwel darba fuq skala dinjija matul il-Gothenburg Film Festival. Pjattaforma li s-sena l-oħra rat mal-270,000 persuna tattendi għaliha. Alex u Oliver sostnew li minkejja kollox għandhom sens ta' sodisfazzjon għal fatt li fil-Malti b'kru ta' 180 ruħ il-biċċa l-kbira tagħhom Maltin se jintwera fuq pjattaforma daqstant tajba li tkompli titfa' l-industrija tal-films Maltija fuq il-mappa.